Ibihe byiza nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka twongere tubasuhuze twizere ko mumeze neza. Ibyiza n'imigisha nibyo tubifuriza buri gihe, ariko nanone tuba hano kugira ngo tubagezeho amakuru abagezweho buri munsi cyangwa se mu masaha atandukanye. Tugenda tubagezaho amakuru abagezweho, nta handi rero wayakura ni hano kuri HPTV Rwanda. N'ubundi rero nibyo tuje gukora tubagezaho amakuru ari kuvugwa yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Turaza kwibanda ku ngingo nkuru zikomeye, duhereye mu karere ka Karongi tubabwira ko yafatiwe mu cyuho agurisha inka ebyiri bikekwa ko yibye. Tukubitiye no mu karere ka Nyanza tubabwire ko gitifu yakatiwe imyaka 7 aregwa gushyingura bisanzwe umubiri wakekwa ko yazize jenoside. Tubabwire kandi ko umushahara w'umunyamakuru mu Rwanda 17% ntibageza ku bihumbi 100. Nakomiro ntabwo byoroshye. Turaza gukubitira no hanze y'igihugu tubabwire ko yaguye mu maguru y'umugore bari kwihera kabyizi mu gihuru. Turaza no kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubabwire ko umuntu umwe yishwe na Ebola hariya i Bukavu. Mbere yuko ariko dutangira n'amakuru yacu, reka tubabwire ino nkuru itangaje iri ivugwa yuko muri Bangladesh hagaragaye ikimasa gisa na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ikimasa cyo muri Bangladesh bivugwa ko gisa na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump gikomeje gutangaza abantu nyuma yuko amashusho yacyo akwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Nyir'uruguri iki kimasa kibarizwamo witwa Zawudini Maridaha yavuze ko yaguze iki kimasa mu mezi 10 ashize mu isoko ry'amatungo ryo muri Bangladesh. Kimwe mu byo abantu bagenderaho bavuga ko iki kimasa gisa na Trump ni uburyo bumeze nk'umusatsi we gifite ku mutwe wacyo, ndetse ufite imiterere ijya gusa neza n'uburyo Trump yiyogosheshamo. Uyu mworozi yavuze ko nyuma y'uko amashusho y'ikimasa cye atangiye gukwira ku mbuga nkoranyambaga, yatangiye kwakira umubare munini w'abantu bashaka kugisura. Umwe mu basanzwe mu rwuri rwe yagiye gusura iki kimasa yabwiye ikinyamakuru Plantom Arrow ko gisa neza na Trump. Yakomeje avuga ko ariko ku rundi ruhande ugereranyije Trump iki kimasa cyitonda. Uretse Perezida Trump, muri uru rwuri hari indi nka bivugwa ko isa na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Yafatiwe mu cyuho agurisha inka ebyiri bikekwa ko yibye. Umugabo mu karere ka Rutsiro ufite imyaka 28 yatawe muri yombi nyuma yo gufatirwa mu cyuho agurisha mu isoko ryo mu karere ka Karongi inka ebyiri bikekwa ko yibye. Uyu mugabo bivuga ko afite ikibazo cy'amadeni. Yafatiwe mu isoko ryo mu mudugudu wa Nyagahinga, akagari ka Bubazi, umurenge wa Rubengera mu karere ka Karongi kwa 20 Gicurasi 2026. Ni nyuma yaho Macumu Daniel wo murenge wa Mukura, akagari ka Kageyo, umudugudu wa Nkotsa, ari naho ukekwaho atuye, yabyutse agasanga inka ye y'ikibamba n'ikimasa icukije zitari mu kiraro, agahita bimenyesha abaturanyi n'abayobozi bakamufasha gushakisha. Mu gukurikirana izo nka, bamwe bagiye gushakira mu isoko ry'amatungo rya Rambura, abandi bajya gushakira mu isoko ry'amatungo rya Kanyiramugozi ni mu karere ka Karongi. Abagiye gushakira mu isoko rya Kanyiramugozi bahasanze umugabo ufite inka ari kugurisha amafaranga make bigereranyije n'igiciro cyazo. Barebye babona zihuje ibimenyetso n'izibwe, bamufata bahamagara nyirazo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubengera Ayabagabo Faustin yabishimye abaturage batangiye aya makuru ku gihe bigatuma izi nka ziboneka. Asaba abaturage gukura amaboko mu mifuka aho gutekereza kwiba iby'abandi. Ukekwa afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yo mu murenge wa Rubengera mu karere ka Karongi. Gitifu yakatiwe imyaka 7 aregwa gushyingura bisanzwe umubiri ukekwaho ko yazize jenoside. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rwahamije icyaha uwahoze ari gitifu w'akagari ka Gitovu mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza, aho akurikiranyweho kuzimya cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso n'amakuru yerekeye jenoside. Uyu wahoze ari gitifu w'akagari ka Gitovu yashyinguye bisanzwe umubiri w'umuntu wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Iki cyaha cyabereye muri kariya gace mu mudugudu wa Nazareti. Havugimana Joel w'imyaka 56 aregwa icyaha cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside. Ubushinjacyaha buvuga ko mu mwaka wa 2014 hari umuturage wahingaga mu gishanga cya Biryogo abona umubiri
w'umuntu uri mu ikote upfunyitse no mu kiringiti ahita abimenyesha nyir'umurima, nawe abibwira gitifu w'akagari, icyo gihe ari nawe uregwa, maze hategurwa umuganda. Abaturage bakuye uriya mubiri aho wari uri ushyikirizwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gitovu ari we Havugimana Joel, nawe awubika mu biro by'akagari. Uriya mubiri waje kubura Joel arafatwa atangira gukurikiranwa. Uhagarariye ubushinjacyaha yagize ati Joel aregwa yemera ko uwo mubiri yawushyikirijwe akaza kuwushyingura bisanzwe atabimenyesheje komite y'abarokotse jenoside. Ubushinjacyaha bukavuga ko uriya mubiri wari uwo wishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hanyuma reka dukomeze kuri iyi nkuru ivuga yuko umushahara w'umunyamakuru mu Rwanda 17% ntibageza ku bihumbi 100 amafaranga y'u Rwanda. Raporo y'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ARG yagaragaje ikibazo mu mibereho y'abanyamwuga, aho abasaga 17% bahembwa umushahara uri munsi y'amafaranga ibihumbi 100 y'u Rwanda ku kwezi. Imibereho y'amikoro yinjizwa agaragaza ibintu biteye impungenge, nubwo 27.9% by'ababajijwe bahisemo kutatangaza amafaranga binjiza. Mu batangaje ayo binjiza 17.2% binjiza munsi y'ibihumbi 100 amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, naho 15.1% binjiza hagati y'ibihumbi 100 ndetse n'ibihumbi 199. Kuri uru rutonde 12.6% binjiza hagati y'ibihumbi 200 na 299 amafaranga y'u Rwanda, naho 16% binjiza hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 499. Kugeza uyu munsi 11.3% nibo binjiza ibihumbi 500 amafaranga y'u Rwanda cyangwa arenza ayo ku kwezi. Aha rero ni nayo mpamvu abanyamakuru babajijwe 43% bagaragaje ko umushahara bahembwa ubaha ibyibanze bike cyane, naho abandi 13% bavuga ko amafaranga bahembwa atabaha ibyibanze nkenerwa habe na gato. Abanyamakuru 2.7% nibo bonyine bemeza ko umushahara wabo ubaha ibyo bakeneye byose. Mu yandi magambo, abanyamakuru 92.8% bagaragaje ko umushahara ubaha ibyibanze mu rwego ruciriritse cyangwa se ntibabone ibyibanze na gato. Hagati aho, muri aba banyamakuru abafite amasezerano y'umurimo w'igihe kirekire nibageze kuri 50%. Hagati aho, muri aba banyamakuru abafite amasezerano y'umurimo w'igihe kirekire ntibageze kuri 50%, dore ko byonyine abakora batagira amasezerano asanzwe bariya bashobora gukorera abantu benshi icyarimwe bazwi nk'aba freelancers bageze kuri 20%. Abakora uyu mwuga benshi 68.9% bakodesha aho baba, mu gihe 24.3% bafite amazu yabo bwite, 6.2% babana n'imiryango cyangwa inshuti, naho 0.3% gusa nibo bahabwa icumbi n'abakoresha babo. Banki Nkuru y'u Rwanda yazamuye urwunguko rwayo rw'ingenzi ruva kuri 7.25% rugera ku 8.25%. Banki Nkuru y'u Rwanda yatangaje ko yazamuye urwunguko rwayo rw'ingenzi ruva kuri 7.25% rwari rwarashyizweho muri Gashyantare 2026 rugera ku 8.25% mu rwego rwo kugabanya umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro ku masoko rikomeje kwiyongera. Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda Soraya Hakuziyaremye yavuze ko iri zamuka rya 1% rigamije gufasha gusubiza hasi umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro no kuwugarura mu mbago beneri iba yihaye hagati ya 2% ndetse kugera ku 8%. Yagize ati politike y'ifaranga ifasha kugira ngo umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro udakomeza kwiyongera, kubu wamaze kurenga imbago za beneri. Beneri yasobanuye ko iyi myanzuro
imyanzuro yafashwe hagamijwe kurinda ubushobozi bw'abaturage bwo guhaha no kugabanya igitutu cy'ibiciro ku isoko, aho intego ari uko mu gihe giciriritse izamuka ry'ibiciro rizaba riri munsi ya 5%. Reka amakuru twari twabateguriye mu Rwanda tuyasoreza, ahubwo dukomeze no hanze y'u Rwanda tubabwire ko muri Uganda umugabo yaguye mu maguru y'umugore bari kwihera akabyizi mu gihuru. Polisi yo mu karere ka Ruka muri Uganda yatangiye iperereza ku rupfu rutunguranye rw'umugabo w'imyaka 50 witwa Simoni Karamu wapfiriye mu gihuru mu ijoro ryo kwa 18 Gicurasi 2026 ubwo yari ari gutera akabariro. Uyu mugabo wari utuye mu gace ka Bukoma mu karere ka Ruka kari mu burasirazuba bwo muri Uganda. Bivugwa ko mbere y'urupfu rwe yari kumwe n'umugore w'imyaka 40 bakomoka mu gace kamwe. Nyuma ngo baje kumvikana gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo batateguye neza, birangira biyambaje igihuru cyari hafi yaho bari. Umuvugizi wa polisi mu gace ka Busoga y'Amajyaruguru SP Samson Rubega yavuze ko amakuru y'ibanze agaragaza ko abo bombi bakoze imibonano mpuzabitsina inshuro ya mbere, ariko ubwo batangiraga iya kabiri Karamu ntiyabashije kubirangiza. Daily Monitor ni ikinyamakuru cyari muri Uganda cyanditse ko uwo mugore akimara kubona uwo bari kumwe yituye hasi yahise atabaza abaturage bo hafi, nabo bahamagara inzego z'ibanze ndetse na polisi. Polisi ubwo yari imaze kuhagera, umurambo wa Karamu wajyanywe gukorerwa isuzuma kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rwe mu by'ukuri. Umwe mu baturage yavuze ko uyu mugabo yarazwiho gukoresha imiti yongera imbaraga mu gukora imibonano mpuzabitsina ishobora kugira ingaruka ku mikorere y'umutima. Abaganga bavuga ko impfu zikunze kuba mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina zishobora guterwa n'indwara z'umutima umuntu asanganywe, ariko bigatizwa umurindi no kuba umuntu yabanje gufata ibinyobwa byongera imbaraga cyangwa imiti yongera akanyabugabo itagenzuwe neza. Reka iyo nkuru tuyisoreza ahubwo tujye no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubabwire ko Bukavu umuntu umwe yishwe na Ebola. Ihuriro AFC M23 rigenzura igice kinini cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko umuntu umwe yishwe na Ebola mu mujyi wa Bukavu uri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko nyuma yaho Igoma habonetse umuntu umwe wanduye Ebola hamaze gufatwa ibipimo birenga 200 byabo bikekwa ko banduye iki cyorezo. Kanyuka yasobanuye ko abantu bose bahuye n'uwanduye babonetse bashyirwa mu kato nk'uko amabwiriza y'ubuzima abiteganya, kandi ko nta wundi murwayi wa Ebola uraboneka Igoma. Yavuze ko uwanduye iki cyorezo Igoma ari guhabwa ubuvuzi kandi ko ari gukurikiranwa hafi n'amatsinda y'abakora mu rwego rw'ubuvuzi. AFC M23 yatangaje ko uwishwe na Ebola i Bukavu yaherukaga kuva mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Chopo. Ubutumwa buca amarenga ko iki cyorezo kimaze kugera mu ntara ya 4 nyuma ya Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Iri huriro ryasabye abaturage bari mu bice rigenzura kutagira ihungabana bakubahiriza amabwiriza yashyizweho agamije gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo. Ingabo za RDC ziri kwenyegeza ibitero muri Minembwe. Murabyumva ko tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ingabo za leta zikomeje kugaba ibitero muri komine Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo no mu nkengero zaho zifashishije intwaro zirimo drone z'ubwiyahuzi. Ku mugoroba wa tariki 18 Gicurasi 2026 umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko uduce two muri Minembwe dutuwe cyane turi kwenyegezwaho umuriro mwinshi w'ibitero bya drone. AFC M23 yatabarije abatuye muri Minembwe kuko hashize iminsi bo nabo mu bice bahana imbibi bagabwaho ibitero, basobanura ko bigamije kubarimbura cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ingabo z'u Burundi, umutwe wa FDLR na Wazalendo bashinjwa kubigiramo uruhare. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka tubashimire ko mwari mudukurikiye muri aya makuru agezweho. Mugumane natwe hano kuri no chaîne, utarakora subscribe ayikore kugira ngo amakuru agezweho ajya kugeraho ku gihe. Mukomeze kugira ibihe byiza.